ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kuna ni Marikwanang, kanayon kanong aglod ni Kwarog. Ewan nga raw. Doon yakat at titik-tiksan na. Ay, jay ka textmate na siguro Tidakas na. Ura agpaspasada. Agtitiks! Damagam man, no asino ti katetext na. Ha? Amangan no asino matday ta. Ay, kwa? Ay, amangan no iskaman da adi na oras ni Kwarog. Ay, wala niya. Ay, damagag tuman. Ay na, ado, timanglok-loko ita, apanawon. Dayta, napanan ti reply ka, oh. Urayak man ti reply na. Nag-reply adagaws. Basa ti reply na. Ay, unayan nagsamit ti panag-isisam mo. Ay, da kayo matgayam dayta ang kalintay. Ay, Na. Ay, agore ka. Ay, Anyat aramidem ta kanayon ka nga agis-isam? ay, kuwang kail. Ay, padasok mamut ti agaram iti balasang iti Facebook. Barang makaasawa akmatang. Oh. Tapno didak kan kansyawan na baak. Aya! Siyak akanayon ti makikita da kansyawan. Yay. Baak, kung kunada. Kanayon na nakasapatos ni Kwarog iti nasilang. Tila madlaw mo badaw. Amom to yang awan serbi kanayon na nakadisinti ni Kwarog tadi namut-amut ti agaram iti balasang. Ti ko na siguro arman dagiti babalasang no makita da nakasapatos iti nasilang. Ay kat agpa-charming mat tabaro ka nga raw. Masurunak lang nga makakikita. Isong agbaba ka ba raw, taday talang agpapacharming ti kukuin na. Adi na maamot ti agaram. Sa anak apabor iti panagar mo iti balasang iti Facebook. Anya? Pipiamot ni agatuna iji laod Isu ti armam. Diya kayat day jay. Na Nagtayag lang aruday. Nagkutong pay. Ay may mayat da jay taam muna tayo akaaruba na. Bumakitin day jay. Yay. Ay kayat ko tayo ubingam iti siya. Agpili ka pa lang mat. Mabalin pa da jay. Kunayon siya. Nadayuan na pimpintas di armak iti pisbaw. Lumakay ka na baro. Agpili-pili ka pa lang mat. Didak mapilay. Tadan nabiro ka ngarmain. Ay awang ka amo ma. Tapno ibagakan ka. Nagastos ti makiasawa iti adayo a lugar. Nagngina ti pamasahay. Uray! Di ko namke di paray, iti laing Facebook anatulid nga agaram ni Kwarog. Masurunak nga ron iti dayjay. Iti pa'y Facebook ti pagarman na. Idinto taado ti babalasang dito'y lugar tayo. Sa bagay no iso ti pakasarakan na iti kaparagpag na paray. Ay numabalin ko dito'y kumamaila barangay tayo ti pakiasawaan na. Saan kat nga iti adayo nga ilay. Oho? Ay, madlaw ko kaya do ti agkursunada kini Kwarog di tay. Ngam ni Kwarog ti parekot paray. Di nambaw ti agaram. Yay! Yes! Yes! Makapakigtot kamot Kwarog. Apay aya. Sinumbatan na konter armak. Yes! Kayat mo asawan, at armam. Ah? Kunakman no di mo amo ti agaram ako nada. Nagpuna. Ay, mga sawa ako ni Timabay, tap na muyaw. Aya. Kita man tila dawan ti kaayan ayat mo iti Facebook ako na. Ito, kagawan. Kita ma, nagpintasan niya. Mabiit man lang tamat-matak analaeng. Ne, ewan nga agpaiso, napintas. Makita yaw. Iso adidak makansyawan nita. At danubyak. Kasla artista, tilangada. Hello, Angel, my love. Hello, Kwarog, sweetheart. Ay na. Kumusta? Ay, kastoy. May iliw akanayon kan ka, my love. Anya? At ako makidawakan ka, my love. Anya dayta, Kwarog?
Kaya't kung agkalaysatan iti mabait. Talaga? Wan, iso ano mayat ka? Dumanon kaming kinangkel ko ngayon day. No problem, Kwarog, my love. Agkalay sa tangaro. Yes! Agyaman ak Angel, my love! Anya? Ikalay sa mon adi mo pa'y nakitkita iti personal. Sana bali tanakit kita kon iti Facebook. Isa bagay. Ay, sa dinaw ti lugar na dahi ta nga Angel. At ayaw ang gail. Oh, Naisulsulin nak alugar ti ayanda. naa. Sana balay. At dadwa kakabusat na lalaki. Sumabat ka data ijay ilay. Isu ti kadwa ta amapan ijay lugar da. Anya? Kaya't mo asawad. Kargaan tayo dagiti baboy nga ipan iti adayo a lugar. Siyempre mo't Hay? Mangkontratak iti may salugan. No kasta. Napanan ni Kwarog amang sabat kadagiti kakabsat ni Angel ijay ilay. Ewan. Inton bigatan ti panagrobwat mi amapan iti lugar ti babaay. Isu nga isaganam ti baboy mo. Na. Wen. Dua ababoy ang nagdadakkel ti ilugan niyo amapan. Ay, awisik ni parebadong tapno adda kadwa mi amapan. Sumuro tak kumaang awan mo't agbate diti balay. Ay, isang putan kan tulat ta iti adobo akar ni. Alaman nga rod, inteng. Narigat mo ta. No di mo maramanan ti karne ti tarakan ma. No kasta, mga sawan ni Kwarog, paray. Uwan paray. Nasaya at tapno saan nga agbaak. Nay, amo na magayam ti agaram ti luko a Kwarog. Kasla masadutak amapanta nagadayo mahit. Nay, Hangam ano sa kuna. hapay ngay. Ay kat mapantayo a paray. Sayang tinaysagana ababaw. Di pa ikat awanay, di pakiwatwatan, nubilan. Ala, agsaga na kay nga rodon ta mapantayo. Ay, umayak mo, kapitan. Uwan na maray. Nawaya mo ti pagluganan. Ay, agyaman na, kapitan. Naimbag pa'y ni Kwarog ta mga sawa gaya maun marituyang. Ay, umapal kan sa mo, marikwanang. Ay, Saan mo't kit day? agyaman ni Kwaruga, tada cellphone. Tanuawan ay jalamaun. Un nga raud. Adumot ka ti mga sawa babaon iti cellphone. Una, ay, mara, no kayat mag, di pa dasembait. Ay, Anya? Ay, uray sa anon no para kanyak marituyang. Apay nga ta insardeng mo ti tricycle mo kwaraw. Nagpatinggalangan dito iti kalsada ang kail. Anya? Kaya't mo asawan, ibati tayo dito itilugan, Kwarog. Anya pa yung ngayon di kasta. Magmagna tayo na. Nay, kita am ti masangwanan tayo paray. Nagngatumutin abantay ti masangwanan tayo. Kaya't asawin day ta. Ulyan tayo ti bantay. Imunan dagiti kakabsat na Angel. Awit dati may sa ababawi. Una na. Inaksiwan damat. Ngayon sangat iti bantay. Napanuga ka? Ah. Mabalin ka niya da kayon kinitatabadong ti mga awit iti may sa ababawi. Anya, ay salbag iti kastoy. Day takat ti kung kunakin ka. Nagrigat ti mga sawa iti nagadayo a lugar. Ala ka din na ang kail. Napambanuga ka. Sublatin niyo mo't Ala, sublatan mi nga rudin ti baboy nga awitan. Ala, pare ba daw? Ay, unay hindi ti kastoy. Ay, babawi ko na yung imay. Tanagadayo gayam paray. Nagadumat at tao dito arubayan ti balay. Day dati balay da Angel anubiak ang kail. Ay, gamanak ta nakasangpot tayo mutan. Ay na, kasla kaya't kunti agid maturog dito. Ay, gapo itinalaos na bandog ko paray. Ay, saan pare, saan? Parchin tayo pa'y kanudagiti baboy. Ay na, nagadayaw, tinagnagnan tayaw. Sa atay makadanon dito ay. Huwag nga ron. Kwarog, kanya tinaganda ito'y lugar. Di mabirbirukan ka na. Anya?
Ay, nalaos ti bandog mi. Angam sa nabalay. Naskin ang makaasawa kan. Ay, apay ngay kwarog. Mangrugin ti programa tayo nga awan pa'y matiin nubiam ani Angel nga agparang. Sigun iti kabusat na. Ay. Anda ka nun napanan na. Urahin tayo pa'y kanawang kail. Kahit agsagana kayo nga raw yung kabsat. Tasimbang pwede tinubya, ngururayan tayo. Yes! Anda ni Angel lang kail. Eh? Nagpintas ni Angel ko naman sa... Agtal na ka man. Dawatan nga raw di tinubya kay nubyaw. Nga umaydan ang tugaw, iti sangwanan. Kan, sabte mo ni Angel ta agtugaw kayo. Matek-tekanan dagiti agururay. Walang kail. Bagay ko kadimat lang kikaon ko. Oo, kikitaan nakmatlatan ko arong my love. Diyak lang yung pag-araw. Bakbakitan ka mo't gaya mo ni Angel. Kuarong, sorry Nujak impunukan ka tagpaiso. Sinaor na ka. Sinaor na ka. Diyak kaya atin ti makikalay sa akin ka. Ay, kuarong my love. Kasya na ka di. Ay, ataywan na ako. Di ko na, maluko na. Never. Ay, kuarong. Kuarong. Ay, tarupan. Nagturod ka lagi din na nangaramid kanya kitikas na. Ay, di takayaw. Kuarong. Nagsubili ko. Nagawit tayo ng gail. Ha? Apay ngay, di pa'y nalpaste kasaryo? Ay, no di yung kaya tumuna akaun. Naa. Kwaraw. Ay, nakaun. Na, ay sus. Apay ngay paray. Nag-walk out mo tindi ko araw. Di ko alam. Ha? Siyak ni Angel. Ha? Tinubya ni Kuarong. Pangasi ko matatulungan. Ha? Maliday anak lakit din. No saan na matulit ikalay sa amin ka ni Kuarong. Si kani Angel? Yay. Ay, imuna na nagawid ni Kwarog. Agawid tamutan na. Ay, una yan na nagmalasin na yan ni Kwaraw. Ay, Nairamraman na tao, paray. ay sumilagayam ajak makita ti napintas a nubya. Tagayam, iso tay bakit nga karalabas iti sango tayo. Nalawag pa ng loko tinaramid na ni Kwaraw, paray. Ay, basol mo ilan ni Kwarog Impilit ng tumot iditi kayat na. Kaslaubing magkanaw, hindi kinatungtong na. Ay, sayang. Kung naglaki din nung makaasawan ni Kwaraw. Una yun ang nagmalas ni Kwarog. Talino ko gayam tay babae abakaut. Pudno day tamaray. Iso asyak, maputi nga kamakiayan ayat babaan iti Facebook. Mas daawak mo't akin ni Kwaraw ta nagtaliklatan. Uwin garod Ay, kaasimot ni Kwaraw ta saan ang makaasawa. Kasjay na siguro nagbabaak abaraw. Anya nga iti planom ita, Kwarog. Apay, ada pa'y planom amang idarom ka ni Angel. Bayamo nang gail. Dakon kayat pa'y tiagsubli di lugar da Angel. Kuha. Umdasan kanyak, asan anatuloy ti kalay sa amin. Jakim pagaraw. Abakbakatan mo't gayam day jayan nga Angel. Anam amok iti pisibaw ko. Adakan ka day taan, no iso ti kayat mo. Kahit sa payla ko mata, di mo maulit day ta nga inaramid mo. Saan na talaga? Diya ko nagaramit iti pisibaw. Uwin, tanay. Ado ti manglok-loko iti Facebook. Naditigra ako na talaga. Napiapay ani, agatuna di talaod. Isulak ko man, tinarim mo, takalugaran tayo. Uncle Mike, ipilit na pailang mo ti agatuna. Pipyaday dya at mamutayo kunak manin. Karubang pa'y. Pasensya kayo nang kail. Tanaladingit ak ita. Sayang jay dua baboy anapartay. Ay, awan lata, Kwarog. Napaay ka manin iti panangasawam.
Ngam, saan kalata maupay? Aganos kalata? Bareng addanto maisalat. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tunglid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyamat na may iting kay panagdangag.